official signing yego bamwita Ngabonziza Pacifique mediateur Hatari. Ngabonziza Pacifique, one of the most promising defensive midfielders cyane in Rwanda Premier League cyane. Ni mediateur w'ikipe ya Shana. Abantu baratanga icyizere, abantu baramubonye Amavubi ya Shana ari gukina. Ngabonziza Pacifique, mediateur Hatari. One of the best promising holding midfielder. Abantu bajya bumva amagambo bayatandukanye. Promising uri gutanga icyizere ku rwego rwa equipe nationale, kuko twese umugongo mugari uduhetse niki na Amavubi cyane. nawe Magnifique amutwereka Ngabonziza Magnifique na mushyiro yitwa Ngabonziza Pacifique, yitwa Police FC midfielder. ariko urumva hana abakinnyi bari kuva ni ndani inshini mu gihugu imbere kandi mu ma equipe twakwita ngo ni Big 4. Okay, urakoze cyane. AS Kigali yabaye ya gatatu, Police yabaye ya kane cyane. Magnifique na mushyiro Ngabonziza Pacifique. Okay. Magnifique na shyiro Ngabonziza Pacifique, abantu bamubone rwose mediateur Hatari official. Mwakire muri bwa buryo. baramubona but join us in welcoming APR to APR Family FC. Ngabonziza Pacifique, mwifatanye natwe mu kwakira mu muryango wa APR FC Ngabonziza Pacifique. Welcome aboard Lion. Urakaza neza mu rugendo wa Ntare we. Iyi sorogo yo kwakira abakinnyi bashya ndayemeye. Welcome aboard Lion. Akaka kuri Claire rwose amashime. Welcome aboard Lion. Akaka ni kazima. Ahangaha no Pacifique. Twishimiye kwakira Ngabonziza Pacifique mu muryango mugari wa APR FC. Ikaze muri APR FC Pacifique kabisa. Welcome. No tujya ku cyo bita breaking news. Uyu ni mediateur Hatari Ngabonziza Pacifique. Aracyari muto. Cedro. Nyemerera nka Kevin De Bruyne. Umunsi. Abakunzi ba APR tubabwiye tuti felicitation. Breaking news. New. Amakuru mashya. Magnifique nabanze ashyireho ifoto yari kumwe na afande. Cyane. Kubw'icyubahiro tugombe kipe APR. Uburyo signing yavugishije benshi Nyarugenge. Amakuru yari menshi, za Singida zaripimye, Burkina Faso barandika, ariko birangira ishyorongi batsindiye igihembo cyabo. Afande yaravuze ati signing ni ebyiri dutegereje muri kipe APR. Nimero 10 na Rutahizamu. Nimero 10 yabonetse. Cedro ninde? Umunyamahanga. Ninde? Yitwa Memel Raouf Dao. Ibi bintu twarabivuze ejo mu kiganiro, abantu babyibuka. Ejo mu kiganiro twarabivuze, turavuga tuti Memel Raouf Dao umukinnyi mwiza wa saison muri shampiyona ya Burkina Faso, Faso Foot League 1. Memel Raouf Dao agomba kuba umukinnyi w'ikipe ya APR Football Club. Twarabivuze. Baramubona. Nimero zingahe? Nimero 8 mu mugongo. New signing azajya yambara nimero 8 mugongoni. Bamwita Memel Raouf Dao. Magnifique natwereka ni mafoto. Ubundi noneho Cedro equipe ya APR Magnifique arayidukubitira ku rubaho. Abakunzi ba APR tubararikira ibiganiro bya sport ku munsi w'ejo kuri SKFM. Abantu babyumve iyi transfer ejo mu kiganiro urukiko rw'ikirenga ejo kuwa gatandatu naravuze ni amakuru mvana indani muri APR FC. Amakuru mvana indani nuko uyu mukinnyi agomba kugera i Kigali agasinyira ikipe ya APR FC. Mbwira abantu ni ibyavuzwe bya Singida Black Stars, abantu babyima amatwi babireke. Mbwira abantu ni bansubirishijemo barambwira bati Cedro inkuru nuyitangaza ukwawe birakureba, ariko uyu mukinnyi we nuhitamo kwibanda ku by'ibinyamakuru muri Tanzania biri kwandika ngo muri Burkina Faso bari kwandika urabuyobye. Ati ibyo ngibyo birakureba, takira ya ndani. Ati ayo makuru ndayagwaye, wowe uze kuyatangaza gutyo muri make uyakoresha icyo ushaka. Uyu ni umukinnyi wa APR FC. Urabona hariya konseko
afande de wavuga ati araje Memeli Raouf Dawo ari kumwe na afande de wo ku bitego bye 5 na assist enye. Uyu ni umukinnyi wa shampiyona yego muri Burkina Faso, MVP wa shampiyona Burkina Faso. Abantu ariko barumva icyo kintu ahangaho ikintu kiba kibaye se ni bya bintu bitanga guca impaka. Yego zana umukinnyi twese twemeranya ku bushobozi bwe, yego ikibuga kizaba iki umucamanza. Urugero rworoshye meilleur joueur wa shampiyona w'umupira w'amaguru mu Rwanda yabaye Clement. Tuvuga nka shampiyona iri hasi y'u Rwanda igahita ikipe imwe igahita igura Clement, icyo gihe ubuzanye umukinnyi mwiza muri shampiyona iruta iyo iyajemo cyane, ku buryo abantu bo muri iyo shampiyona bahita bavuga bati wow ikipe izanye umukinnyi mwiza. Rero niba shampiyona Burkina Faso Foot League 1 bazanye umukinnyi akaba umukinnyi mwiza, APR ikabimuzanye yego akaza muri Rwanda Premier League, bro uwo mukinnyi aba ari mwiza cyane. Aho ngaho urabanza ukemera igikorwa gikozwe, yego ibindi ukazabipima muri statistique muri shampiyona yatangiye cyane rwose. Aho twagiye magnifique nkubitira APR isa nk'ari nshya ku rubaho, abanyarwanda bayirebe bitega iki, barabona iki, harabura iki, duhita twigira muri match. Tubwira abantu igice cya kabiri kirimo hagati ya Juventus na Wydad Casablanca, nta kirahinduka, Juventus ifite 2, Wydad ifite ikibazo. Ariko icyo tubwira abantu babyumve ko amakuru nyayo ni kuri SKFM. Scooping in the news nitwe tugera ku makuru bwa mbere, ni natwe tuyatangaza mbere. Urumva? Yego. Ejo twarabibabwiye turabwira tuti mureke ibyo binyamakuru biri kubayobya ngo za gapapu yahe APR FC kwiribwirambike w'umuntu ko umuntu ari buzi. So Memeli Raouf Dawo byarangiye rero abaye umukinnyi w'ikipe ya APR Football Club, yamaze no kwerekanwa. Magnifique yamaze gushyiraho squad. Squad ya APR ngiyi. Abatangaje amakuru bose bavuga bato bita Memeli Dawo ni umukinnyi wa APR bitewe n'igihe gitandukanye babitangarijemo. They were right cyane, bari mu kuri. Iyi ni inkuru mamo official APR yatweretse umukinnyi, sibyo? Iyi sasa ni APR isa nk'ari yego. Nizamu ninde nande Cedro? Nizamu ni Pierre Mario ari kumwe na Hakizimana Adolphe. Nimero 2 ni bande Cedro? Nimero 2 ari Ombolenga Fitina, the new signing. He's coming back aboard. Ombolenga Fitina ari kumwe na Byiringiro Gilbert Kagege. Niyo mugabo Hakimu ndetse hariya nuko bimeze kuri gatatu. Niyo mugabo Claude na Hakimu. Niyo mugabo Claude na Hakimu. Hakimu Bugingo Central Defense nibyo. Yego. Ibintu ntabwo byoroshye. Ubwo niyo mugabo Claude na Hakimu Bugingo ku ruhande rw'ibumoso. Muri Arsenal no yego nuwo bita Niyigena Clement, the MVP 2024-2025 Rwanda Premier League MVP. Niyigena Clement ari kumwe na Nzotanga. Muri Arsenal none Yunusu ari kumwe na Aliyuswane. So hanyuma hagati mu kibuga hari uwo bita Sekiganda, nimero 6 maridadi. Sekiganda na Pacific, the new signings. Kuko Sekiganda na Pacific bombi n'abakinnyi bashya. Hagataza na Mugiraneza Flodoir. Okay, reka turebe ye baba we ibi nibiki biravugwa ariko Mutaramu yasesagura hari. Urumva ni hatari. Ubwo umwanya buretse umva ni hatari. So hanyuma rero ibintu ntabwo byoroshye na gato. Ubu none ukuntu bimeze
abantu barabona yuko umwanya muyo Afandedeo yatangaje ko bazaguramo abakinnyi umwanya utari w'umukinnyi ni wa Mamadusi ahandi barabona ko ni babiri cyangwa se batatu. Memeri Raouf Dawo urumva Memeri Raouf Dawo ari kumwe na Lamine Ba kuri nimero 10 Ruboneka Bosco akaba ari kumwe na Dauda kuri nimero 8 hanyuma imbere ni Uwatala na Kiwanuka na Gilbert ubwo ni ku ruhande hagati haza Omed ari kumwe na Haji ndetse na Ramadan ku rundi ruhande Mamadusi akaba ari imbere wenyine nibyo nimero 9 azaba ari backup striker barashaka kuzana igihanyanswa umwata kubanzamo kaze utyaye uzaba yataka akegeta ba adversaire gake gake. Sasa mu kanya gato just a striker to rely on wa mwata kabazagenderaho nkuko za piramide zivuga dufite Fisto Karara Mayele nkuko abandi bakubwira bati dufite batunze ba Medi Kagere ubwo turavuga za Simba abandi bagira ati ba playmaker ba Azizi barahari icyo bita marquee signing wa mukinnyi uza kabisura ya equipe. Sasa mu kanya gato bita Iragwa Haji nawe baramutangaje manye namwereka abanyarwanda Iragwa Haji dosiye ya APR tuyifungira aha undi mukinnyi aratangajwe ibintu byakomeye hariya Ishyorongi Kimihurura bari guhuza network. Iragwa Haji buri mukinnyi ahagaze baramutangaza bagati warasinye vayo wiyereka abanyarwanda. Iragwa Haji another new signing abantu bari basanzwe babizi bamwe bavuga bati azerekanwa ryari ariko Iragwa Haji has also been announced as APR Football Club a new signing. Uramubona iyo nimero yereka abanyarwanda amanya uramubona ati my name is Iraguha H Iragwa Haji nimero 21 zajya yiyambara 21 abantu bari kumubona. Iragwa Haji has been announced nawe yerekanwe rwose mu ikipe ya APR Football Club kabisa. What a winger